Usimbut Menteri Rangba Kecela Ubah Preston Tensong ula keren nak basyai kedar ke sarkar jela kan umsya benti ia uranium hapo kecela berkipat ba kimdai bencep tieng ya ke office memorandum ke belapin mi daga sarkar pedeng. Haka pratarik unailur ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change jong ke sarkar pedeng ke pen mi ya ke office memorandum ke belapin pau ya ke jingbom dan kamsyo men penlong ya ke jingpen sengopat ba ni ke public hearing ada dan kambenti ya ke atomic minerals ke bakan thup ya uranium. Alor kini ki babun ki kinhun ke jela ke pen pau ya ke jingpur sya ke bejur. Badong bagani ke office memorandum ke sarkar pedeng ke dei ke belapin mi da ke jing thu benti uranium da ke bor hajela Meghalaya. Namar kini ke jing sngau ubah Preston ula keren syai ba ke sarkar jela kan sya setia benti ya uranium na kini ke jela. Padula ong ba ke lenong jong ke jing ti uranium ke dei ke belakut namar ba ki trai jaka kim tre ban ai jaka bana kaliang jong ke district council bat ke sarkar jelaru kim sya benti ya uranium. Ulapin ken ma ya ke hukum ke yeng ke syari Supreme Court house nam aja khat khandai ke bapin scam ba ke Meghalaya ke khandau ke siap ke dei ke belong trai da ki riu shimet om ke sarkar. Pi akabide berketua OM ngiruk ngirang siyo tenang lek gastan juga men long very clear nginem sya kata namar pi kan ni kade ka 6 jidel habakar ade ka 6 jidel kan ngide ngimde ban klet bakalan kade jong ka diskausil bat jong ki simet lani jong ka kur lani jong usim lani jong ka raj kade kata te nginem la ban ong ba ngin la ngim yai leng ba da ka consent jong ki trai jaka da ka consent jong ka diskausil ka bom la long bangin ay kata ka permission bakin ti ya kini ki marpo kando kata kalong very clear but kata ka aru ngim dai bat klet ka ruling jong ka Supreme Court ha wa arjar khat khandai ngim dai bat sulthu bakla arjar khat khandai la ai la reconfirm fully da ka Supreme Court baham Meghalaya ka jaka ka dei jong ki trai ka jaka ka dei jong ka diskausil tingim dai banting mas meja kini nakaliang jongi bat nakaliang jong sarkar nginam sya lano bakan yaj kat kum ka office memorandum ka baka Ministry of Forest ka issue hakini ki kedat ski bladem pi kadai kasim ya kata kabor hendrai ko mo pi kajinga per ba ya ka jaka ka puta ka dei jong ka diskausil ka jaka ka puta ka dei jong kitrai lada menta kitrai kim tre ban ai mdon sarkar India mdon guideline from non regulation ai kabala ban penbor kata deh nang kadau bang opi balai ngiru ngikren dekap sya na keleng government ba kan ni ka subject ti renom kalakut balai ngil ong kupta namar ba kitrai jakaru da horkit hordang kim kwa banai nang ta ka diskausil ru kam kwa banai te ngiru na state government ngia munjur lang ta ngi ong ba ka government ru kamla banai namar kamde ke jaka jong state government kade pe ke jaka jong ki simet ke jaka jong ki kur ke jaka jong ka raj ke jaka jong ka snong le ni jong ka hima jong sim on if need be ngampat la ban on kita namar ngindang yong kabinet ngi dona ngi song kabinet kalong kat kabade ka begin ngin le ya kata la kralong begin thok petition sega government of India kata ngin sepet tang ba ngakwa ban tul pai pi kalong ba ka decision jong ka state government kalong ba no mining of uranium kabasyai kadar kata kenang bau pai baron sutu ngan nam ong ya kataru ya kabasabar ngamla banong katrikam na katrikam ngamtip tambah kumo pi yang hi kat stan jong state government rengkat bat ka ni ka board jong constitution ka bah penkup ka 6 jidel rengkat bat ki pai ba nong nong rengkat ki trai jaka kalong ba ngilarai ba nginam island banti ya uranium